Kovačević, Mijanina mama koja ima 7 godina i koja već 4 godine ide u Ekilibriju. Moram da kažem da sam od ove godine poželjela da Mijana ide i na letnji Ekilibriju jezički kamp, jer smatram da 8 sati kontinuiranog rada na engleskom jeziku može dosta da doprinese ne samo njenom razvoju i znanju, nego i toj komunikaciji. Ima dosta divnih prijatelja i ono što bih jako voljela da naglasim jeste rad ljudi koji su zaposleni, koji su usredsređeni na dete. Ekilibrio jezički kamp za decu bih preporučila svim roditeljima, zato što će njihova deca, pored 8 sati dnevno predavanja na engleskom jeziku, imati i dosta drugih vanškolskih aktivnosti, kao što su odlasci u muzeje, obilasci grada, raznorazne fizičke aktivnosti i to sve na engleskom jeziku. Dovedite